Siapa nama Atan? Baju. Oh. Jadi abo doon maritan sampai cari kangkung-kangkung. Tapi kenapa ndak mayabo Miki? Tidak lihat apa. Oh ndak. Tidak baik, tidak ada mau kuliah ko. Oh. Satu ko dong. Ya? Ya keluar cari mataku kalau anu. Gatal lagi pe mataku pak. Iya. Ndak pernah diperiksa di dokter. Bah biasa aja pak kanak-kanak. Mau ko operasi baritim ya uang apa taku ka boy pak. Iya taku kan operasi.